Pozdrav svima ljudi, i danas ćemo raditi water challenge. Tu je voda i vodu trebamo da popijemo za 6 sekundi. Jednu do ovde je to. Vodu tu, pa ne znamo hoće li ovo uspjeti, ali hoćemo da počnemo. Sad ćemo da počnemo. 3, 4, sad. Jedna. Vidim ili nešto? Nema ništa, vidite. Challenge je uspio. Ako hoćete još challenge, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! Pozdrav, vidimo se!